Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije so v sodelovanju s Kariernim centrom Univerze na Primorskem odprli vrata biopsihologiji. Vse to z namenom povezati študente, diplomante in delodajalce. Poseben pridih pa je dogodku dalo predavanje o čustveni inteligenciji na delovnem mestu. Emocionalna inteligencija utječe na naš svakodnevni život, jer ovo, kako se obično govori, emocije su svuda oko nas. Prema tome, u bilo kojoj aktivnosti mi koristimo emocionalnu inteligenciju. Da li najčešće u komunikaciji s drugim ljudima mi razumijemo emocionalne poruke drugih ljudi, mi nastojimo dati poruke emocionalnim izrazima. Tako da svuda gdje god se pojavi čovjek u interakciji s drugim čovjekom imati emocionalnu inteligenciju. Dobro delovno okolje zahteva tudi primerno komunikacijo med zaposlenimi. Emocionalna inteligencija je jako značajna kod rukovoditelja, kod poslovođa, onim ljudima koji direktno rade ili koji direktno naređuju drugim ljudima. Tako da se pokazalo da ako uvažava druge ljude, ako nije od onih koji samo naređuje i bez nekakvog dodatnog objašnjenja, onda imate problem u radu. Osim toga i problem je ako međusobno radnici ne komuniciraju emocijama, nego prije svega komuniciraju sukobima. Onda je radna organizacija u problemima, zato uvijek se ide na to da se u radnoj organizaciji, cijela radna organizacija podvrgne toj radionicama ili seminarima učenja emocionalnih kompetencija. Čas avtoritativnih vodij je mimo, za dobro vodenje je v sodobnem času pomembna izjemno razvita čustvena inteligenca. Obično se govori o tome da taj vođa, kako ne razumije ponašanja drugih ljudi, on uglavnom samo komunicira naredbama. I on ima ono što se govori da je to autoritarna osoba koja donekle uspijeva, ima dobru produktivnost. Međutim, dugoročno gledajući, on će uzrokovati da su radnici nezadovoljni, da će često odlaziti iz radne organizacije i znači ako vi morate za jednog dobrog radnika se potruditi da ga obrazujete godinama, izgubit ćete ga zato što nemate dobroga vođu, odnosno taj vođa nema dovoljnu emocionalnu kompetentnost da komunicira sa tim radnicima, da ih motivira prije svega. Veselim decembrom pa bo veselo tudi na Kariernem centru Univerze na Primorskem. Na Kariernem centru se dogaja veliko stvari, pripravljamo veliko dogodkov v tem mesecu. Eden izmed njih je karierni dan, ki se bo odvijal 19. decembra na Fakulteti za menedžment, kjer bodo študenti imeli priložnost v bistvu hitrih zmenkov z delodajalci. Potem vsak ponedeljek imamo klepetalnice in sicer v angleškem jeziku do sedaj, novost bo sedaj ruščina in pa tudi v slovenskem jeziku, torej predvsem za tuje študente. Potem pa vsak četrtek imamo tudi delavnice na temo v bistvu, kako pisati motivacijsko pismo, CV in pa kako poteka v bistvu razgovor z delodajalci. Tako da vabljeni vsi, da se nam pridružite na naše delavnice.